Kwani suri azati sineta wangu. Jeta dukula konsa ukule sabangi alibana bakuru wega. Ekera abana bawo bakogendo tete ko mukorere nyangi. Igo komo te bigendo chonge yo mugako sigendo musike. Endo musike. Ekera kwanyonga chonge yo mugaka seri unjo ko magorera. Omo tegenda utwara maskani kwa ngasa kabo akabo ni bako masomera. Morojo muswati yoyo. Mwa jore de buna bangina kabate binko batora ari chinyungo. Wano iga nero kuruwanyu mugaba. Omugaba negasia y'abantu bakurike negasia akora bintu aba MCA. Era bona yakonya kugura mugaba nutire tsaino oretiro mukungu kaigo otire wotoka hambira. Igo mujare. Ati atigeza bie. Akore gasia y'amuno mukungu unakuwa mojore to mukungu abakungu mane ngabanya tira zizindi ombegainga. Abakora ya. Mujare te. Akora yeteka omugaba nera ngokore yaye. Ganya bakora nera ndere kibeza zizindi ombegainga. Omongino yakataka kuletera abana motera bagira kalanji gabanyiro ndikuno mulimo bwakomye agachaka ngomongino lita baletera motera muri obaletera ngiki ngomokoli akiro monda ukani ngorwale tuzonywe bana do ikyakoko ni bakageze nokwe babagiteri mutende nokwe intuition ambassador kya Simba arati ndendo minete neki amageo PM ngate wali assembly gendo choye all president yabanya ari assembly umuntu ujo yabate borure China agatanga tena gatanga beka kibeza chikoro kwa credit scheme abanyira batandikire banyole kibeza bamunyoke yimisara n'amatonga agakora mu bakora bya etegere gatuma mutomete abayitu bari gusira ibotebere no mu gusiri tararike ningo mongina narike ngo tandikite abana batari konyurwa nero ngori ndibona nyabanyira aigane kanisa kore tikatuma severe bari bakuyo mugamba nekyara tigabamu achinga kyakolenga ekyagera mwana to kumibora to kuba muri torero ibora mwana mambi nainda atare ukunaro na korolezi ngabantu baito bagete ndongo basaba fana kara iga masabiranya baranyama ekyagera wati bagate kanise ekyagera mama nyipimo ndomiro mwanene mbole nasinya sana ngoto abasabire mubere nesinya sana mwana kusamere mbere wenda yenderare desa maritango fanis mora nyambane nenge yamuni kyara mware tu munkwano yo kali ndare muriete mujindarare ndo ingotite ingoti gaba korerengasi abangina baito na inuti katorigere mboto yenye sawa se indangani kabisa ekeroro murai kuika usike amurai bande te kunyare kana nganje mutakengo terere ekerayo kali wontete okontegerera osogo ngadresi kore disrespective igonga igotoro chori as a platform emo tosikane na ajini kororanga abantu bari batarenge shua ekero bata likuburu ekero musike omuseneta agotenena kuruka omusim omugabano ito ngane chokora agatoletere chokora ku Nairobi agatone tukagura kakino siku muntu uyu aitali maskani. We need to start having a conversation as leaders famusi onyama ngosa aro tika abantu toikalansa totevererani lakini tajyo kungambusichia ngase public igona ari kusaba father nande naro chali mwawu atege kae kelele inuna wandu ye kanisa tika abantu basikane. You cannot address me like you are a child. No nyama mwana lero gabuti kumukwanira ogoteringa tata mama abuyaya tikatuikalansa koleki totuka conversation. We must have a conversation. Ege tukimiliakana ingo materinga Kisii county assembly to abuyiwe to asinyiwe kasi aba MP bari kukwana hari omo himo boto kongerete gaiga inki batari kogendra national assembly tangani ba change omo himo bwa kongeira abantu gaiga bamaye gocho go address ya niyo ndumbu aje lino abantu bayungurara bari kinyumba inki batara agendress national government ba address those issues ekiagara chisho china chiwa affect abantu nga bacha gotogambera une Kisii county assembly. We are not free as an assembly level. Intwe tobuata machiko toko genda ni na machiko ne chi odandu buata toko telini. We have a constitution.
ama chiko to kwata unabaega aba MCA to choge to kwa na mangana ito to kwa na nani ke English na basomo sana tura basomo sana. Yes, iko tiga to sikane tiga wana address issues yes na national government national assembly ba be ke chibesa uya bachoge kunwari waira nesa ikorotani elimino makitoko waira ne bake yubo garama ya maisha akongire bono assembly ga no ba go address ni ntuba ba go chigocho na ngo sinto chori kera bantu babwate kuna takabukura ngoteba amaskani gale tuwe county national assembly ne bwate ga sawa Kisii assembly na ndo bwate ga to okora buna barai be county onya magosa weide toliko gendo chigo address konwe mekutano igongo cha to ikaraza to twale conversation. Your first lady, I want to say this. I am a disappointed person. Mama may claims to be very experienced, but I didn't see that experience yesterday when you address a governor who has been elected lawfully to office, that is a chokora. That was my lowest moment, my very lowest moment. I'm a woman rep. You got 70 million every financial year. O chine I got a paying a churching a teacher to me. 70 million every financial year. Chivesa chia affirmative action. Chianga and better was kusanya chilichimbo tu, a chine chinjabu, or Jaquava and the Waito. Tiga go 70 million every year. Siasa ndo mwa tuko kwa na nani mwa watoto chokosa muone kiagera na buba afendi muna bantu tigabatebe ngama gosa abeile to ikaranza koleki to rekebish asa mangana ya mange. I want to thank our first lady injele nominated na PDP. First lady injele PDP mwaibuke sinara mwaibuke na socionara mwaibupiembara itwe tora banta abamo e focus neyemo kokonya abantu baito amangana yinchi pasta kolekiti igo tuje tamo go support umuntu yoya ekiagera uhateli yanda ya bantu na kioro chenje nacho nanje nacha tefa initima itingwa kankera gengwa katiagere twani wonduga ye lakini nasai amange fada nasai tiba asamareta igongoro kwa Ruth kwa Mkamaubi HR kurwa se kampuni yemegondo ekurukwa engineers kurwa ya somochi onakuru ngo bariga ni mwensi asomo yega kwena na title deed wetani chimia isato oyurabe asomo chomonene onakuru orabe chitariki 15 umutinyo 12 ngo bariga ni mwensi karibu sana. Engineers Land and Properties Limited, secure your future with us. Mwesa uyemke anga ile libaga ekero kuliwa manganaya I love Fatoi yokoni yende ya patana tutela ali kwala ko yichukura ndo ndo tale koya na tutela ali chiro yo mo bana change pe yiri ma tere pe nyumba ma Simba abantu bali bagende ba yupie ntori na lengai no Fatoi na tende kene aba mina mora kanya abantu intuna bakungu pintura kure bakaka bakure na basata bande mukai kwete bakukura mama nyabasata abo bakeki anga mbali bonde laba Kimanchore na mokogoti lakini nango tusaipe nje na mokogoti na nchire kwa mokogoti ekikiagera na choro kwa mokogoti esa uliganinka nje yeta ngoro kuru ndo ibo ngoro abantu bamindo mbarangete tarimo mara kanise familia itonere gagete nje bana nde familia yere yesusu elimeni zemama etemeni yesu I'll take this chance to welcome the First Lady to Gesusu. I think this is your first time to be in Gesusu. Karibu sana. Tuwawele to kwenye kwa vere First Lady na gakito tarele na waba Gesusu bana no mosongo. Wana bangomba ne ba kwenye kwa mwile kiara uno women rep tima itinja kumorwane. Abaganga maraba nene mwarorira baga kuziba ko banyo mugabana omugabana oli no mwana omo ketali omwana omo kegaye
Karena karolenya bagake bagotebereria bagura. Abagaka bari abanene bakorangiri wanori bamoikaranzinze bamotebererio nikbaro chokona magosi. Mumba na mwanya komwasio nchanga mwanya komwita nanya are borongia. Bana no women repo ya batosere facility na ila de China. Ngate kwa Simba. Simba sema chale ta kwa China kaleta. Kaleta kama tio smart tayo. Ndio bana basongo. Ngate kwa bana basongo na ndio kwa bana basongo au kwa nike usi. Ndio nyina tete kwa nganye kwa ruwa ya tigaende nera ndio mosonga. Ikawa facility no are usi na ndio tari chiande. Asamareta igonkoro kwa Ruth kwa Mkamaubi, HR, kurwa se kampuni yemegondo, ekurukwa engineers, kurwa ya somochi onakuru. Nko bariga ni mwensi, asomo yegabwo kwena na chi title deed, weta ni chimia isato, oyurabe asomo chomonene onakuru, orabe chitariki 14 umutinyo 12, nko bariga ni mwensi, karibu sana. Engineers Land and Properties Limited. Secure your future with us.